Dobro smo novi video. Odlučila sam da vam danas u ovom videu da snimam moji 5 stvari bez kojih ne mogu. Znači ovdje mi se nalaze. Pa hajde da krenemo. Prva stvar je ovaj medo. Znači bez njega ne mogu. Ovo mi najdraži medo. Slonče vidite. Znači vidite samo kako je slodo. Najdraži mi je. To je bila prva stvar. Druga stvar znači je ovaj neser. Mali, znači ovo mi najdraži. Znači vidite ovako mali je. Malo nekad me ovdje zafrka i kad se zakopčaje. Ali presladak, evo vidite. Malo, to malo može nešto stati, malo. Ovo mi znači najdraži. Treća stvar je ovaj EOS od borovnice. Ovako izgleda. Znači dobro miriše. Ja sam prezadovoljna. Četvrta stvar je ova hemijska love. Znači ovdje mlijeko, znači ovako izgleda. Ovo otvorite i onda pišete, ovo se zatvori i onda evo vidite. Znači ovo sam dobila iz Holandije. Znači prelijepa. Zato imam ovaj iz Oriflame parfum Frozen. Znači predobar je i predobro miriše. Imam ovaj drenik. Znači ovdje ovako se nalazi neka ženska. Ja sam nešto crtala. A ovdje možeš nešto zapišeš. Naprimjer nešto. Nemam pojma da pišeš. Znači ovo sam dobila iz Austrije. Sam ovo dobila. Imam ovu gumicu. Znači, evo ovako izgleda. Znači, prelijepa je. Znači, znači imamo ovu tašnu violeta. Znači, evo ovako izgleda. Ovdje piše violeta. Znači, prelijepa je, ovdje se otvara, oko ovdje ima i ovdje, znači, evo piše i ovdje violeta. I to se stvari 5 bez kojih ne mogu. Ako vam se sviđa, lajkujte, obavezno lajkujte i subscribe. I eto, to je to za danas, to je to bilo. I eto ga, čao!